is Umkhathai. Abephinde nithi kuhlehla bakwethu isicelo lapha izetendering abasaboni bahlehlisa inkabe yabo lapha ezikwaGrast kuhlehla nje nithi ukuphusha ngoba labantu babegidela nalapha phansi bengaqobi inyama sebegida lapha nithi ukuhlehla nje sizoyashathi uthi ukukhala lapha yeah zingenza bethu ngicela ngiphinze kancane nje iminute nje lodwa ngicela ngiphi iminute nje kancane bafowethu okay i-album kaMkhathazi entsha iphelile izotholakala epheleni kwalenyanga njengoba siyiqalile so ngicela nibeke indlebe ngoba izotholakala kwaMayimaye ngosuku yokuphuma ngalo kuyo nje lenyanga njengoba siyiqala ubuze ushaya iphincadi yenziyo iphincadi yenzi ingoma entsha ezophuma so Kuhlehla bakwethu Umkhathazi asesithi thithi ngiyathanda la
Yeah, my face.